Maluk Sira, ami usi Casa de Produção Audiovisual. Se continua no programa Dalam Futuro Versão da Tolo. Ami se visita e tebot serni município. Projeto iniciativo na Soca Sira. Ami se fute preocupação juventude sirnian, no ema marginalizar o sirnian e tebot serni fatin. Hamutu com CPA e te faz mensagem paz no desenvolvimento sustentável para Maluk Sira Selo. Também durante tina roba oi, CPA se va visita e tebot sirania hela fatin. Ami se va visita fatin servidor dog no isolado. Ami pronto lau ang hoili. To fatin deve imi helama. Também fahim história. Imini halerik no tristeja. Imini hano India no solução Sira. Imini rikisoi neve makiha. Imini cultura no tradição Sira. Atu tulun desenvolve Timor-Leste ida nebe se sai de klitan iha futuro. Dalam Futuro. Hau momento hau tu foti behannya hatu hemu nyadihan lalikan tambah hau ne moras hanesane nya hatemi dia moras dia AIDS nya hate fo hau. Hau senti tak update. Senti tambah moras itu moras ladia. Foi primeiro hau senti dehang ne hakarak oho ande tambah hau hanoing emuluk laiha. Kita kata lugar ina hari dia kemarin lugar feton balung dan mai tengah tengah hakribi. Bahau emalah halo diskriminação. Mas be bahau ni ferekuan magiha. Terus pal tomate ne laos tama problema moras ne HIV ne pos ne pressão mental. Ai ihatinan ida ne maknya acontece tiru andune. Loron dia ba Maluk telespectadores Sira. Hasur mal faleu hau dor Shiroslia e programa Dalam Futuro versão da Tolunian, Husi município Bobonaro. Tempo agora, wanhira ema hototu colher coronavírus, e Timor-Leste, no iha mundo tomak, ema completamente haluha vírus perigoso de selo. Vírus epidemia ne beladung hetang atenção barak, e a itunya nação, no ema barak makserai hanesa segredo. Ema barak e Timor-Leste makse moris ho vírus, ne ho segredo. Sira tau colher com a baidane. Sira ne bebrane atu colher, hetang sofrimento o estigma da discriminação. Vírus sidane mak HIV. Vírus sidane be causa moras AIDS. E a Timor-Leste, número ema afeta vírus HIV sem mínimo. Mai be, saiba bebê. Ami, husi CPA, badadalia ho ema afeta HIV sira, nebe sofre silêncio larang. Onsa moras ne afeta serne família, serne colega, no comunidade nebe sira horikba. Ami uso onsa stigma kona HIV, afeta serne moris. A minha cara que atene onsa ita nessa comunidade ida, bela contribui, horiha menos sofrimento, husi discriminação e itenyerai. No sama kita bela halo, atau nune emane memoris ho HIV, bela moris ho akmatek ila hetang diskriminação. Maluk Sira, maeta assiste a mutuket programa ne na kono ho atenção. Ia Timor-Leste, to fulang março tinang riung rua ronulu, tuir dados Ministério Saúde, resisto ona caso hamutuk riung ida atus ida sianul resingat. Sira barak makse moris ia silêncio nelarang no la kulia konba serne condição. Ami husi CPA hasuru malu ho paciente HIV nain rua. Nebe hakara konta serne história mai ami. Sira tauk atu haturu serne oing no dehan serne naran mai ami. Tamane ami tau liang nebe makseluk ia filmazang ne ho modelu animação.
Hau hetam primeiro hanesang todan. Baru la nyamang hanesang ne. Hau sidok hatene. Hau feng hatene tuir dihang hau hetang moras idane. Hau afeta idane hane feng kabeng uluk nian. Ni mate tiona. Ni mak benatong hau mos la hatene. Aminen rua mos servisa mutuk. Idane kona hau mos haladung comprende. Tambe natong ne hau sidau comprende idane. Nebe hau sinti moras, hau mos langsung mahi hospital. Hau ni parcelu mos hanesang hotu. Halo teste te uluk hau, depois teste fali hau ni katojuan mos hanesang hotu. Ami hamutuk ihetinan rihundrua sanulu resin 5. Mai be hau fuing hatene hau ni status lolosne ihetinan rihundrua sanulu resin neng. Hau hetang moras idane ihetinan rihundrua sanulu resing neng ate agora rihundrua ruanulu. Hau hetang hamutuk tinang hatona. Hau hanesang ne tia hau fila bauma depois de idane hau simu falai moruk tebe seniang ne. Hemu fulang neng hotu tia mak hau ba fali ARV o ai moruk hai ve nian. Hau hemu hanesang bye-bye hau sintian sa biasa tia. Primero ne fueng hemu ai moruk ne halu ita oing halai durante semana ida. Mai beliute semana idane biasa de tona hemu hanesang bye-bye det. Kalang hemu tuku walu pas, labele liu tuku walu. Dala rumah haus tel det alarma to tuku walu ona, ora satu hemu ay moruk. Fuen primero haus senti dehang ne hakarak oho andet. Tambah hau hanoing ay moruk laiha. Mai be hau tuit tratamento haus senti hau hanesang bye-bye hela. Moris normal hela hanesang emaseluk. Tambah moe depois hau tauk ho familia tauk sira atu kuliah barbarak dia kliu husik hau ni katojuan mak hatene det. Hau tauk kliu det be familia hatene no Virginio sira o emaseluk atu hatene hau ni moras ne. Sira bele hakribi hau bele halo diskriminasam bahau tambah ne mak hau sidak fo hatene to tinang hat nielarang nunca fo hatene ba emaida. Primeiro ne mak hanesang hau ni sentimento ba familia sira. Sinti moe, mais loron rua o tolu, familia sira saida fali hau, sira mai la kuliah buat ida, pokoknya kuliah diak det lah buat ida. Toras be au hetan tinang barakona, komesa tinang rihun rua sia, agora belasan tahun ona. Familia sira hare hanesang bye-bye det. Bahau ema la halo diskriminasaung. Mai be bahau ni ferikuan magiha. Pafan sasang, ni fang hamutuk honi kolega sira ne hatene. Ai sasang idana bane kita bahola. Tambah emane ni moras hanesang ne. Hanesang ni imi kita bahola. Depois ferikuan mos fila fali husi fating fan sasang ne. Fila fali mai hanefen mos husu mai hau. Dehan. Oni moras haida. Ita fan sasang emalakoi hola ne. Era hakribi hotu ne. Kona ba familia sira hatene hotu. Familia sira senti ba baing hela det. Atu halo diskriminasang ba hau mos laiha. Mas hau explica ba sira dehan. Hau ni moras idane laos moras atida. Depois moras idane laos hau ni hakarak. Mai be hanesang familia sira, atu saimos familia sira comprende diak. Sira anggap bye-bye det. Hau hakarak halo entrevista tambah hau hakarak fo hatene ba kolega sira seluk katak. Karik hetan moras idane, lalika moe, tenki brani, atu nune mai iha sentru Saudi, atu konsulta lalais atu bele hatene itania status lolos. Tambah saida mak ema ho moras HIV moe kuliah sirne moras. Saida mak importante atu hatene dia kliutan konaba moras HIV. Moras sida mai husi virus ida naran HIV. Virus ida ne ataka itanya sistema imunidade iha itanya ising. Nune halo ema nebe infectado ninia sistema imunidade sai fraco e hetang moras bot. Iha nemak ita beledehan ema ne iha sida ou AIDS. Virus HIV bele halo transmissão husi ema ba ema, li husi relação sexual, uze daun nebe hanesang, no husi inang ida bane oan durante isin rua, tur ahi o hira inan fosusu bane oan. Virus nela halo transmissão li husi gesto sira hanesang, karliman, hakuak malun, rein malun, mear ofani, han o hemu hamutuk, uja sintina hamutuk, no li husi susuk sira. Ita belhatene se ita ia HIV so liu deit husi testeran.
La iha cura ba HIV, mai be iha imoruk nebe bele prevene ema ho HIV atu hetang moris. Ema nebe iha HIV, tenki hemo ai moruk ne lorong-lorong. Compreensão com a HIV e a Timor-Leste limitado los. Dados demografia pesquisa saudinian batinan rihun rua sanulo resinen relata katak jovens siranian compreensão compreensiva com a prevenção HIV tumba percentual date ba feto no ba mane tumba % sanulo resin lima date. Kazu HIV daulu mosu ia Timor-Leste ia tinang riung rua tulu. Mori somoras HIV barak liu makela ia dili. Tuirfali mak munisipio Bobonaro. Kazu HIV tinang riung rua walu to tinang riung rua ronulu ia munisipio Bobonaro hamutuk walu nulu resing hitu. Husi numero ne ema hat nulu resin tolu halo hela tratamento ema ronulu resin sia mak mateona no ema rua nulu mak la continua halo tratamento. Perguntas makne, tambah sa mak paciente HIV balung hapara sernia tratamento? Ho tratamento nebe mak los no hetang gratuitamente ia Timor-Leste, ema nebe afeta moras HIV ia possibilidade atu moris o normal ou bye-bye. Mai be barak mak rende ba moras ne, mas que balung se esforço anhela. Além de hetang sofrimento físico, ema ho HIV mos hetang sofre psicologia no discriminação husi comunidade. Ia Maliana, município Bobonaro, ami hasoro membro família no belum sira nebe hetan HIV. Sira faia sina experiência no história hasoro discriminação. Sira balo na história ramata ho lakon sirne vida ou mate. Alin nebe agora filatiana nenya naran completo Miguel Pimentel. Nya data Moris Gildapil hetan moras ne ihatinan 2007 ya fatin turis kain inya iha 2007 han sabat ida karek sela kentara ida moras hansa gezala iha ona mes ema barak sela hatene lilu mak iha be 2009 i ate 2010 to nyamate 2010 então kalau ia naba grave então mai ia tambua ia 2012 kalau tomar itu ia tambua kalau semana ida depois maka família husirne bah husur remota depois tula mai lá os ele kuva mai langsung be ia uma depois dersan halurnya bakira si centro saúde balibo ana professora ida mus nia afeita do moras ida né nia hanorin ia primeiro ciclo, ya, saya professora primeiro ciclo ninia, e haneba niamos por volta de 10 mai crai kerek nia afeita moras ida né, 2010 mai crai, e depois nia continua itahare ninia condição moso dia aquela, condição moso dia que depois niamos ba consulta ela e a clínica ida be agora da basic a minha escola niamos ba dalam rumah consulta ela ba depois amos lá do nota nia moras ida hansane depois 2010 baleteng 2013 14 hansane começa iha ono rumores o itene colega professora ne dia moras ida HIV how momento how to 40 be hanya hatu hemu nyadihan lalika tambah haune moras hanesane ha moras ne nyah hatemi dia moras dia AIDS hate fo hau memang hau dia hansane lahe buat tidak bene lahe masalah kecuali itu orang mah lalika kona malu orang onya lalika mai kona hau ne langsung kona hau kare kon di itahan hamutuk lahe buat tidak 2018 ne estudante siramos o atumai pa ihanine turma atumai lamai tang dene ma iha 2019 ne haula fo serviço bania tauk estudante sirane lamosu iha turma larang kalai patida professor ne bahira temi ona professor nia existe ne iha turma larang de
Ya tur malaran se nia ihane ba maka estudante sira lamai tandit benine kondisang idahan sanene. Como ita hare ninya kondisang fraquizalos. Tang dene maka ya 2019 ne habla fo servicio na bania. Be sasam foer iha kwarto laran o iha sintina laran kan hetang Roma ema sempre hakilar iha liur. Iha idane nyarasik sentimento ne bot banya i nyarasik ses anu sisirane mais la sailiu si umane lae uses dalam rumah kalambot maktama hare emanyan be karakter ida oinseluk ne i nyarasik sentimento ladi ak nyarasik lahan iha umane i nyarasik lorong rua lorong ida ukalang rua puntama dala ida sesusilia fuan nebe makroat banyane teten katak nudar inan hari dia kemai nudar feton balu dar mai tabila teten ka hakribi o bil teten katak o atba bate ba o hene olur morsa to se kona ta fale ami se maka tulore be dia kli e media mate duke ami hutu kona ya idane ne acontece outro depois alinemos a la rumon neng hanesan be fe nudar ina nudar feto nudar familia lanar sabamos to arma frusca estress asa dar rumon la o la komatos to kalan tolu kalan hat to semana aliga haus barak mak emerasik lahak basic hau i maluk nebe mak sempre maitur dadalia ihane durantene latur hamutu kihane i toonya mate i toonya hau fasi ninya be mate fatine hobe manas hau rasikusu ai moru ki hospital regati amak poinsira mai fale dadalia iha umawin i sirarasik be ninya an sira neve makikuan sira neve mak atu mai hale marmos emaninya inan rasik labele hatan itamba moras ne moras at i haurasik la iha be haurasik batsirana haumos simodet o uza pasensia det tamba memang realidade moras hansane dulu i depois acontece moras hansanetan i depois ema mos sekolah barak hansanetan inya rasik helalian foninya kolega belum diakida wanghira hause moras idane sei haunya isin nafatin i hause halo imi paniku loron ida hause halo imi paniku latur hak mateknya i hatinan idane maknya acontece tiru andune i haidane ninya kolega mate tia manya kolega mak fohatene filafali memantenya helalian mai benya lah hatete atu tiru malu mai benya hatete atu halo ami paniku halo ami tur lahak matek hanesan hatudu ia pesquisa atual conhecimento conaba HIV nova prevenção HIV semenos ia população sira ia Timor Leste ia maliana ami husi CPA ba restaurante ida atu hatene onsa membro comunidade senti conaba vírus idane Hau sinti kata ke moras sida HIV moras sida benaran moras AIDS hau sinti kata ulu kema iha maybe agora lah iha ulu hau sinti hau ne kolega ida naran mau Miguel nia ma moras kona ba ida ne maybe kolega balu tahu glos banya basic karena moras sida kan moras larun dia moras ne masa ladun dia dalam rumah ita rona ita hahetan ema balu asa balu sinti das emane moras la dia kida lalika basic dispreza ema bara dispreza lagu basicnya ona sim haurona kata ke maliane ia duni maibe sira ladun fo hatene kata sirani ia moras idane maibe hodi sirni moras ide sira kona ni ema komunale ladun hatene sirni moras nama ema sira subar sirni moras idane Akhirnya ambil hari Fatim basira ami atene mentu basira halu sira tur Fatim fo distansia basira ami hari Fatim basira tur ne ba ambil atene basira se moras idane maibe ami suruh ham basira tia depes de sirahan sirni bikan de ami Nyahang ne ami tinku uza lubas kompletu, fotinya bikang ne fasi uza dero, hope manas ne ba, solur filafal nye bikang ne, tau ketak tia. Experiência sira ia leteng ne hatudu katak, ema barak sedau katene virus HIV. Virus HIV sela halo transmissão lihusihan hamutu, uza kanuru, bikan, mesa, cadeira. Mai ita rona hamutuk saida maksira sente konaba moras HIV ne. Agora sidau hasor mas
ema kolyadet bahau tau. Hau puaten pali bahaunya uan, haunya pen, hau kolya pali basira udahan konawa idanane ba aman hau tau. La oma ka kudaruan, rona ida behan senene itama kudaruan. Sebanhira hau rona moras idane, nura rumanu senti trauma e senti idane perigo tebese. Kala hau hatene hau lebel simu. Moi saula hatene hansa itane anta hau bel simu tan hau la hatene. Ne pasenja hau simu. Mas par hal ni mora sirene. Ola bel la oma ya hau na loza. Hau na pamila. O tenki ba saudi. Kalau oma ya hau na loza antau one morasne berdait pelme hau. Sentimento tal no menos informação e tem a sociedade, lá os det hasusar at halo prevenção ho efetividade. Mas vemos aumenta continua halo discriminação ba ema ho moras HIV. Ita serona husi matenek na insira, husi Hospital Referral Maliana, no Comissão Nacional Combate HIV-Sida. Konaba ema nebe moris ho stigmação e a comunidade até husi sirne família umalaran rasi. Comunidade sira makalo stigma discriminação ba ema sirne moris ho HIV-Sida. Neus comunidade. Até próprio família rasi. Família mas quando família basic balu que afeta HIV, sira excluíte husi umalaran, husi família. Tambah buat ruane ida sira tahu que morasne berdait e segundo sira de morasne hatung sira nia dignidade família. Família maku si fen line uan positivo tu, mas ema la duni sai sira usi be sira kampung na ida, mas be ema sira laku basic ais itu manusia we bahasa kade manusia we itu la bele obriga dari rumah ema biasa ema tetangga sirene tau biasa det mas sire de morasnya mas sinti ansa sirene ansa is normal mas ami sinti kata precisa promoção precisa informação barak liutan tamane ita nia população ne precisa buat parte sira ma conhecimento naru stigma ou discriminação ne laos moço hos com comunidade moço hos sirene andrasik. Sira rasmak ia conceito negativo balu ba ema. Dia sebuat be sa karakter ida particularmente sirenian. Sira la fiar antia. Jadi stigma discriminação ne moço secara external ne hos comunidade. Secara internal ne mai hos sira rasik. Ita husu dalam samak precisa ema hotu foti atunune bele minimiza stigma no discriminação ba ema moris ho vírus HIV. Senhor Daniel Marçal elabora kata. Ida ne parte importante ida husi papel Comissão Nacional Combate HIV-Sidanian. E a comissão e a direção ida apoio no apoio a cuidar no apoio ba ema ho HIV-Sida. Ne au ia coordenador da hare especial ba ida ne. Jadi ini materi ne magne atu consciencializa ema. Ho informação no belos. Agora, atu halos ne mak papel ne mak comissão de serviço ne. Halos socialização, vai fatem o toto, atu reduz, atu consciencializa ema HIV, comunidade hutu ema toto, para ia conceito ida lolos. Hoi labele halo discriminação ba vítima sira atau paciente sira atau ema nabe afeta HIV. Mas be tem que hak bisikam ba ema sira ne. Ya, jadi ema HIV sida ne precisa ema nia caridade, ema nia domi. Professora Ana Paula Muniz haktuirtan mos katak. Educação mos sai parte importante ida atu oensa itabele contribui a menos discriminação e a sociedade nele. Iha minha escola sidauk hari sidauk iha disiplina ida konaba moras ida HIV sida. Sekali bele husuba Ministério da Saúde atu cria programa ida bahaya professor sira bele halomos formação ida konaba moras HIV sida atu none professor sira bele havela informação bahaya itane estudante sira. Por enquanto, tuir diretor executivo Hospital Maliana, Senhor Bordaloye Fernandes Muniz ateten katak.
ia Hospital Referral Maliana, ema nebe moras ho HIV, bele sim emuruk gratuitamente banhira sira precisa. Emuruk iya, hospital na emuruk iya. Obel hemu to itabot idal to omate emuruk sempre iya. Se itabot hemu emuruk ni tuir los, ho dalan nebe mak los, tuir nebe regr nebe mak ite aminia staff iralo, emane murus. Ami hene ema murus to tina sanu resin iran normal hela. Niam diak, mas emuruk teng hemu lor. Laos nedet, wanhira ita informado ona konba virus HIV, ia mos responsabilidade ia comunidade bakada ema ida. Atu ajuda infecção HIV sai luang liutan. Ema sira tirmaine fo sira ne hanoin. Jovem sira, hadokan usi atividade nebe livre, sexo livre, atu nune itenia moris bele continua hetang saudi nebe diak, bahaya futuro hode halamas na atividade, hode hetang sucesso baitena moris dane. Tanya liderança comunitário. Ne tuir hanya Hanoi, tem que socialização barak. Inune la vele hetan moras HIV ne. Parte saúde tem que socialização bebek. Inune la vele hetan HIV ne barak ya Timor Leste ne. Tuir hanya Hanoi. Socialize e depois prevene ne mak. Realidade hatudu katak, ema afetado HIV sira ia Timor Leste, barak maksai sofre ia silêncio nelaran. Maibe, ia feto ida nebe mak brane tebes, kuliah ho ami ho anonimo. Hein katak, lorong ida, situação se diferente. Nia hein katak, nia se la subar an no tau. Katak, nia se kuliah sai. No halau nia muris ne ho normal, hanesan imi no hau. Se abam bailua sila hatene hau sefo hatene hau moras ne laos morasat ida nebe hau mus hanesang ho imi hanesang ema moris bye-bye. Hau sefo hatene ba hau ni familia sila ho hau ni wijunyu sila katak labele halo diskriminasau ba ema ho moras hanesang ne. Tamba ema ho moras hanesang ne iha diretu hanesang ita ho ema moris normal. Maluk sira, hanesang ita hare episódio dane, banhira emo ituang itenya nação, mak ihaw na conhecimento kona ba vírus HIV, ema barak mak sidauk informado ou ia conhecimento diak. Menos informação kona ba HIV, lore ita baye problema rua. Ida, ema barak sidauk hatene, ou ensahal prevenção ho efetividade balalang vírus ne iha Timor Leste. Rua, hamoso tauk no diskriminação hasoro ema nebe homoris HIV. Tau katu hetang diskriminação mos, halo ema tau katu halo teste ba HIV. Matenek na insira, hateten katak, caso infecção HIV barak ya Timor Leste, sidau confirmado. Tamba sira hadokang ba halo teste. Idane perigoso, tamba bele halo virus ne hadayat ema barak lutang. Diskriminação mos sai hanesang razão ida ba ema infectado sira atu tauk hetang tratamento no bahalo consulta. Hanesang o vírus corona no problema mora sira selu dalam importante liu atu halo prevenção HIV no atu hala com discriminação makliu si educação informação no conhecimento. Ita bele hetang informação kona bah HIV ou sida consultação no recomendação com a bahasa teste HIV nebe seguro, amigável, no confiável, tu irmãe. A minha pergunta boa em lorong niang makne. Saida, makhau bele halo ia sociedade atau a menos stigma no discriminação bamoras HIV ia Timor Leste. Haruka minha resposta liusi direção hirak tu irmãe. Kita lua tambah resposta dia semanang camisola dalam ba futuro furakida. Hau dorsi Roslia hasezang si tebot sir futuroing. Obrigada barak pai tebot sirnya atenção e adeus. Kita haluha Seia repetição do episódio em Lorong e a Lorong quinta-feira, horas tukunan hobalu, e a canal RTTL, no que tá haluha acessamos ba aminia,
sosial media sira. Tambah cada semana, ame se anúncio manan nain sira nebe for resposta dia no opinião dia mai ame.